Happy New Year kaya katamungan po. Kapabaluan po at kapanyawsan, karining kakasal. Adrian Paul Manapsal Manalastas, 28 years old, taga Santol Street, Greenville Subdivision, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasalya kang Maria Ima Perpetua Velasquez Aguilar, 28 years old, taga 0224, Zone 5, Gemasan, Arayat, Pampanga. Kakasala po king Birhen de los Remedios Repository Chapel, Archiepispado ng Pampanga, king January 20, 2024. Ronald Alan Lupo David, 55 years old, taga Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Aloha Alcantara, 49 years old, taga Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasala po king Santa Monica Paris, Mexico, Pampanga, king bulananing January, ngening banuang kasalukuyan. Nung nanumampong sumbaga laaba, luyo karening kakasal, pabalo tamo mo pong agad, king kakatamong kura paroko, kang apong Paul, o di kaya po, daretso na po king opisina. Dakal pong salamat. Ting patagal. Liga. Metin. Yan, Thanksgiving yan. Gentolya family. Gentolya? Oo, Gentolya. Gentolya yan? Thanksgiving yan.
Pasibayo po, maya payabak po kaya katamungan. Kambeda ring sarili tamong kayadwanan, yabe tamo po ing kapasalamatan dalang Ladies of Charity ning kaya katamong parokya at dem pong altar servers. Yabe tayan po ing kapasalamatan ng Roberto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Marie Chris Mandap, Jennifer and Ronaldo Manalo, Caspe family, Ramon and Darlene Alonso and family, Hentolia family. Para po kingaldodang kebaitan din ni Canor Garcia Jr., Faye Nerisatan, Jessie San Agustin. Special intentions da po di Ernesto and Neni Ong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza and family. Malagwada pong kapaldanan di Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Josefina Flores, Emilio and Noel Salas, Annette Espino and Epifania Lauk. Para po karing kaladwada rin kapatid tamong mayang webye, Reverend Father Aris de la Cruz, Alan Simbol, Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Magdalena Siron, Eufemia Cornelio, Mamerta Bonifacio, Adela, Gregorio, Alfredo, Virgilio Policarpio, Iluminada Nuki, Ricky Gatbonton, Ireneo and Epifania Santiago, Jesus and Adoracion Canlas, Cristina Verga, Rolando and Pasencia Santos, Efren and Julieta Vital, Orlando Pineda, Teopila Puno, Leon Sition. Para po king 9th day na pong Ronnie Salas at makanyan mo naman kan Rochelle Gatbolintan at karinganggang maldang kaladwa king Purgatorio. Ngayon po talakad tamo at makiabya tamong magkanta king Dalit at pamuklat.
Kaniting misa, yabeta mo naman karing kay katang panalangin, ing makatuking kaidwanan. Para king kapasalamatan dat kaidwanan, ding sablang sasaw, pat magmasabal king kay katamong parokya, lalong-lalo na ding sasaw, king kay katamong 100 peso club, fundraising campaign. Antimurin, panalangin tamo, ing kapasalamatan at kaidwanan ng among Chris Kadyang, amagmasusi king aldo ng kebaitan. Panalangin tamo naman, ing alang-anggang kapainawan, para king kaladwanang Maria Elenita Cabrera, king mumunang anibersaryo ning kayang kamatayan. Miti puntamo, king lagyunan ning igpa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Ing grasya't kapayapanan ning Ginoo, manatiling parati kay kayo. At keka antimurin, Miti puntamo kaniting kayabakan, ban pagmasusyan tayo, ing pamipahayag ning Ginoo. Jesus, ipakilalaya, anting talapagligtas ding sablang tao. Karing penandit, pegmay mutamo ing kaya katang kasalpantayanan at meging makasarili tamo, mawad tangin ing pakalulu at kapatawaran king Ginoo, bata mong maging karapat dapat magbasusi karing banal a misteryo. Yagas tayo ngayon miyag na nagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling migasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ang Pong Santos, at kay kayo kapatad, ingipanalangin niyo po, King Diyos, sa ginukam. Ing Diyos amayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. King Diyos, King kakatas-katasan,
Manalangin tamo baning sala ng Kristo, sulagya karing anggang balayan at bansa. O malugod a Diyos, ing puso mo, pakyabutane, ing balang tao, keti, ing yato. Uling anak me, ing balang metong ke kami. Ipagkalug mong ikengang tutuki kang Jesus, ing akatabnumiya, atalastas at aluguran. Ban kasya na ke ning ke kang espiritong irakemi, ing ke kaming kasalpantayanan, kapanaligan at lugud kang Jesus, karing sablang tao, king babilog ayato. Manano na sanang king metong asiwala, parangalan dakat puryan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibot, king libruning propeta Isayas. Talakad ko, Jerusalem, at sunlog ang tingaldo, ing ligaya ning ginu sa slagya keko. Mitakpan lo king karalumduman dingaliwang bansa, dapot keko ing suluning ginu sunlagyo. Ing ligaya no manatili keko, king uli na ning kekang sala, datang lo ring bansa. Ari datang lo, uling sa slagyo, ing bayo mong aldo. Lumawi ko, king makapadurot, at kekang lawan, ing malilyari. Kekang memalen, mititipon lo, ban keko muli. Datang lang iba't king marayong lugal, ting anak mong lalaki. Datang lo, ring anak mong babayi, akikilikan dang anting anak ang mga lati. Akit mo yan at mikatmuan kang tula. Galgal ko, uli na ning kekang aligaga. Idalara keko, ing pibandyan do, ring bansa. Keko, datang ing pibandyan, ay bat king lipat ning dayat malat, manibat king Midyan at Efa. Kamelyo, datang langan. Ibat seba naman, ginto at insenso, ing karelang daralan. Ipamalitada ring tao, ing mayap adepat ning ginu. Ing amano ning ginu, Salamat, King Diyos. ing balang bansa ninyato, sambaya keko o ginu. Ing balang bansa ning yato, sambaya keko, o Gino. O Diyos ko, ing kekang ari, kekayang turwanan matul aalang pamangabiran, king kekang hustisya, dakayanan mesana, banking mitmong katuliran, kayayang pamahalan, ing kekang balayan, at karing mayayalipit, ibiyena ing katuliran. Ing balang bansa ning yato, sambaya keko, o Gino. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, anting sa slag abulan. Mag-ari sa karing mingat bangat bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, angga king sikoti na ningyato. Ing balang bansa ning yato, sambaya keko, o Gino. Ding ari na ning Espanya, at ding aliwang kapulwan, buwis da, kayara iyampang, ding ari ning Arabia, at ning Ethiopia, datang lang magdalang lamak para kayo, ding sablang ari, dukula arapan na, at sablang bansa, dukula kayo. Ing balang bansa ning yato, sambaya keko, o Gino. Sagipan na lo, ring pakakalulong kayo daralong, at ding taong mipayimburisan ang mga ilangan kasaupan. Lunusa na lo, ring may na at kalulu, at iligtas na lo, ring alang agyo. Ing balang bansa ning yato, sambaya keko,
o Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Kapatad, abalitan nyo na siguro, kinging Diyos, agpangking mayap ng pilubluban, peniwala na kanako, iting katungkulan, para king kakayap yu. Pisyag na kanako ning Diyos, ing lihim ng parasan. Emi pasyag iting misteryo karing tao, karing may labasan na panahon, dapot ngeni, bilalag na ning Diyos, king kapamilatan ning Espiritu, karing kayang banal na apostol at propeta. Ing lihim ya iti. King kapamilatan ning maya pabalita, atin lang dakering pagano, nung makananong ating lang dakering Hudyo, king kanwana ning Diyos. Dake nala naman ning metong mong katawan, at karakela, king pangako ning Diyos, king uli ng Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po ing mayap abalita. Ikit miya ing kayang batwin king aslagan, at di natang keketi bamiyang samban. Kaluguran kong kapatad, ing ginuman na tiliya kaya kayo. At keka ang timurin, Pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka, o Ginoo. Mibait siya Jesus karin king Bethlehem, Judea, kanitang panahon ng aring Herodes, melambat kay bat na nita, dinatang la Jerusalem ding mapilan ang mga biyasa, ding taong magaral king pangimut daring batwin. Meni batan la king aslagan, at pangutang da, nuya ka rin ing bayong bait aari daring Hudyo, uling igit miyang linto ing kayang batwin, at dinatang keketi, bamiyang asamban. Kabud abalita ng aring Herodes iti, tutuyang megulo isip, antimurin ing mabilog ay Jerusalem. Pepayawos na lat tinipon ding pamuntok daring saserdote at ding eskriba ning balen at kitang nakarela. Nuya bibait ing Kristo, king Bethlehem, Judea, ngarang mekibat. Uling sinulat na po ning propeta, ika Bethlehem, king labwad ng Huda, eka mitawli king makananu paman, karing manimuna ng balen ning Huda. Uling kekaya manibatan, ing metong apamuntok, amanibala king balen kong Israel. Inya kay bat nanita, pepayawos na lang Herodes at pinulong pa sa likod, ding mga biyasa. Inusisan at abalo karela, nung kapilande ikit ing batwin. Kay bat, pepalakwanan na lang papunta Bethlehem, kambe naning antikaniting panabilin.
Munta kayo at panintunan niya yung miyamasamas, inganak. Potang ikit yun ipabalo yung agad-agad kanako, banketa ako man munta ko at sambanke. Kay batang dimdam ing panabili na ning ari, meko na la. Kabang dalan, lintoya ing batuin. Ing kabud batuin ay ikit da king aslagan. Pigpasayuna neman karela, ang aking mira siya tinok ng tulid na ning lugal, akabiliana ning anak. Metula lang emunano ring mga biyasa, panakit da king batuin. Kalubda king bale, disnande ing anak, king siping ng Mariang imana. Siniklaudla arapan at simbande. Kaybat, biklat dala ring karelang lamak darala. At inampanganan deng regalong gintu, insenso at mira. Mayawos ing karelang pansin, king kapamilatana, ning metong apaninap, king enala magbalik pa kang Herodes. Inya, menaliwalang dalan, ding mga biyasa, king pamagbalik da, king karelang balen. Ing mayap abalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Misan kanong Pasko, ating mibabarkadang mi panagkat makipamasko king karelang mayor. Inya pigsaryande king pibale-balena ing karelang alkaldi. Oneng atsyempuanda palakoya ing karelang mayor at mapnamu ikit de king kayang gate paluwal ne king kayang pibale-bale uling ating yang lakad. Uling mamalagwayang mayor, ang yanga tsuya king kilubding kotsi, karina na lamo didinan aginaldo. Dinina na kanong tsa dinala na pesos, balang metong karela. Oneng dakala pang emidinan, inya king wano kanu detang metong nga bandel at tsa dinala na pesos, at binyenala king metong nga bayin tao. Katanggap na ning bayin tao, pemulay na la ring pera at binulsa na la. Inya may pilitan niyang kinuldas king coaching mayor at inawos na yung baing tao. At nga nang sinabi kaya, tandanan mo, elamu para kekaden. Dinan mula naman ding abe mo. Dakayanan mula ring abe mo. Elamu para kekaden. Paralangan ke kayo. Kaluguran kong kapatad, o yan po ing metong karing masalang pawagana ning solemnidad o kapiestana ning Epipanya. Traditionally, awsan tayo pong atlong ari iting kapiestan. Epipanya, buri nang sabihan, Jesus, mi pakilalaya, mi pahayagya, anting talapagligtas, emu ding Hudyo, nune ding sablang tao, keti yato. Ining bayong bait aari daring Hudyo, eyamu talapagligtas, eyamu Mesiyas, ding kayang sariling kabalen, nune talapagligtas ne, ning balang tao, king mabilog, ayato. Inya, nga ng Apostol Pablo, king kadwang pamamasang dimdam tamo. Ating kanong metong alihim, ami bulalag, o mi pakilala kayo. At iting lihim, yapin nini. Ang yang deng pagano, atin la namang dake, king kaligtasan. Kapamilatana ning mayap abalita, ning biyen ng Jesus, pelalong itamo, originaling sasalpantaya king Diyos, mi panwanan tamo, at makirake tamo, king kaligtasan, agagawa na king yato.
Inya, ding mga biyasa, ila ding tatalakad o representatives, ding ega na ganang tao, king balang lahi, kultura, salita, lugal, ampon, panawon. Ilaman, kaya bela, king gagawa ng pamagligtas ng Diyos. Uling ilaman, anak nala ng Diyos. Lelangan nala ng Diyos. Inya, paninapana naman ng Diyos, ing minawala biye, ing maging payapa ing karelang biye, ing maging masagana ing karelang biye. At ing kayang bale na pinili, ing Israel, maging instrumento niting kaligtasan para karing ega na ganang tao. O yan po, ing paganaka na kaya katamo ning Epipanya. Jesus, eyamu para kareng sarili ng kabalen. Jesus, paraya kaya katamungan. Jesus, eyamu para karing mapilan. Jesus, paraya karing sablang tao. Inya, oras tinggap tayo, Jesus, tayo susoluan. Tayo sa salikot. Nune, kailangan tayong idake at ipamye karing aliwa. Kapatad, anting talatukina, makanyan mo naman ing panenaya ng gawan tamo, king biye tamo, king sarili tamo. Uling ing sablang itamo, regalong tinggap tamo king apong Ginoo. Ing sablang itamo, ing kakatang pamikakatawan, ing kakatang pangataw, ing kakatang kabiasnan, ing miyaliwa tamong talento, ing kakatang sikanan, ding kakatamong sibukan, senayan o karanasan king biye, ing panahon tamo, ing kayatinan tamo, emu para kekatamo. Para mo naman, karing kaparatang tao. Emu para kareng pamilya tamo. Emu para kareng kamag-anak tamo. Nune, para karing sablang tao. Kasanting pong paganaka, ing biyeta pala, emu para keng sarili tamo. Inya nga naning kanta, inspired, king sulat ng Apostol Pablo, karing tao Roma, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Etamo mabibiye para muking sarili. Etamo mabibiye at manintunan para muking pamilya. Etamo mabibiye at manintunan para karing kaya katang kamag-anak, kakaluguran. Etamo mo manungkulan para karing kaya katamong kasangga at kapartido. Para tamungan karing ega na gana. Inya dapat kimot-tamot manigobra para king ikakayap ding sabla. Lalong-lalo na ding migit mangailangan. Ding masakit. Ding pakakalulo. Ding mililele. Ding makakalingwan king lipunan. Uling inyang dinagulya, metwa, at migmisyon, ining bayong bait, aari daring Hudyo, nino deng penintuna, nino deng dinina ng atensyon. Agpangmuna man kening ebanghelyong babasan tamo, penintuna la ding tupang melili ning balen Israel. Nino deni? Ding pile, ding maklak, ding lumpo, ding masakit, ding ketongin, ding daranok, ding makasalanan, ding taong susuka ning lipunan, ding peka kalulong dili. Kaluguran kong kapatad, tamo sana kakalingwan iti, na ingbiye metong yang regalong sukat tamong ipamye. At karing penandit adarake tamo ingke katamong sarili, oras, kabiasnan, talento, gelingan,
pati na kayatinan at pibandyan, karing alang-ala, pakilala tayo in Diyos. Maging mabiyeta mong epipanya, maging mabiyeta mong pawaga, king lugod, at malasakit ng Diyos, karing sablang tao. King makanya na paralan, paligayan tayo, ing apong Gino, uling sa slagya, king kakatang pangataw, ing lupa ng Diyos. Ating ko pong abasa keng Facebook, kwentune o karanasan ning metong nga paring Vincentian, Father Danny Pelario. Akaya bede po di apong Vic at apong Josel king Belgium. Metong niya pong theologian, biyasa yang sumulat, biyasa yang turo, king kasalukuyan, iyang presidente na ning Adamson University at tinuruyan naman po king kakatamong seminaryo. Uling iba't Pasko, dakalang regalo ang ponga ginaldo ding pari. Inya linawe na kanu ing pamanga na available king kwarto na. Ikit nawata det ang kayang tasty bread. Ampon migdalaya at ang metong alak. At mintaya lalam ning tete king bandang Congressional Avenue. At pintalanala reng taong pakatok ng karin. At karelaya negipag New Year's Eve. Temiraso no ding tinape at misulusulula king metong ayalak. At kabaka nung babyen na lading tinape king metong tao nga nakano pads katawan nito ni Kristo no nga nakano. Kaluguran kong kapatad, ketang penandita ito, apasaya na lo, adi na nung tula, ding taong napansin ning lipunan. Sigurado ko, kapamilatana, penandamande, ing apong Gino. Akilala de, at ikit, ing lupa ng Kristo. King makanya na paralan, meging bayuyang epipanya. Sana, itamo man, kapamilatana, ning kakatangga na ka, at malasakit, karing alang-ala, maging bayo tamo namang epipanya. Sunlagya sana at mayakit king kakatang pangataw, ing lupa na ng Diyos, ing lupa ng Kristo. Abe-abe tamong ngayon ipasyag, ing kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kanya so Kristong anak ng bugto nga ginutamo, pengagli king upaya ning banalay Espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipakuya king krus mete at mimikutkut, tinipaya ka rin mete, king katlo ng aldos sinapliyang ning Diyos, sigpang mayupayang tuto, iba't ka rin magbalik ya naman keti, banukum ka rin mabye ang pong menga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubli ang miering mete, at king bie alananga. Amen. King Aldo iti inyang ding taong iba't king marayong lugal, di natang laban samban ing Ginong Yesus, bustan tamong ing kakatang panalangin, maging kasinlawak ne ning mabilugayato. Nga tamong manalangin king igpa, bustan mong ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Ulitan tayo po. Bustan mong ing sala ng Kristo, sunlag karing sablang tao. Baning sala ng Kristo, sunlag karing sablang bansang malapit at marayo, at ing Santa Iglesia matulanong tanggapan, kambening pamiyayalwaning karelang kultura, manalangin taking Ginoo. Bustan mo yung sala ng Kristo, sundag ka rin sa blangka. At
at datang ing kapayapan, king mabilog ayato, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka rin sa blang tao. Banding kawaning Diyos, damdaman do ring kalulo, king karelang pamanigapu, malunos la karing maynat, ibuklat do ring karelang gamat at puso, karing at tsuking pamangailangan, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka rin sa blang tao. Banding pasakit king Ginoo, karing magkapilit to kikeya, aki daing sala at makombertila, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka rin sa blang tao. Banding sablang maninton metong abatwin, ban mantabe karela atoklasanda ing kaya paning Ginoo, karing taong mitmong kasalpantayanan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka rin sa blang tao. Ban karing kalupa ring tao mga biyaso, midake karing kayamanan, ning kekatang pibandyan at puso, ipanalangin taking Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka rin sa blang tao. King katahimikan, may papanalangin tamo, para ka rin kaya katamong sariling kapagnasan. Panalangin tamo naman ng kapasalamatan at kaidawanan ding sablang sasaw at magmasabal king kaya katamong parokya, lalong-lalo na ding sasaw king kaya katamong 100 peso club fundraising campaign. Tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan ding bibilog king kaya katamong Ladies of Charity, ampon ding kaya katamong altar servers king parokya. Antimurin, tanggapan na sa aning Ginoo ing kapasalamatan di Roberto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Marie Chris Mandap, Jennifer at Ronaldo Manalo, ing pamilyang Caspe, ing pamilyang Hentolia, ding miyasawang Ramon at Darlene Alonso, kambe daring miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tamo naman ing makapasubalidang kaidwanan di Ernesto at Nene Ong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza, Randy Bautista at ding miyembro ding karelang pamilya. Panuwana no sa aning Ginoo ding hanggang kapatid tamong magmasusi king Aldo dang Kebaitan, lalong-lalo na di Nicanor Garcia Jr., Faye Nerissa Tan, Jesse San Agustin, amponya mong Chris Kadyang. Pagkalubano sanang lubos akapaldanan ng Ginoo ding hanggang kapatid tang masakit, lalong-lalo na di Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Josefina Flores, Emilio at Noel Salas, Anet Espino, Epipanya Lauk, Aurora Bautista, at Marget Laksamana. Yuli no sana king kayarianang maligaya, ding hanggang kapatid tang mayamo na biye, lalong-lalo na ding kaladwari among Aris de la Cruz, Alan Simbul, Maria Elenita Cabrera, Emiliano Junior, Ricardo Juliana Gonzalez, Vicente Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Magdalena Siron, Eufemia Cornelio, Mamerta Bonifacio, Adela Gregorio Alfredo, Virgilio Policarpio, Iluminada Nuki, Ricky Gatbonton, Irineo at Epipania Santiago, Chofila, Leon, Jesus Adoracion Canlas, Cristina Verga, Rolando at Pasencia Santos, Efren at Julieta Vital, Orlando Pineda, Ronnie Salas, king kasyam ng Aldoning kayang kamatayan, Amponi Rochelle Gatbonton, at ding Maldang Kaladwo, ipanalangin talangan, King Ginoo. Bustan mong insala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. O ginuming Diyos, magsaya kami, king kekang pamakyabe, busalmi, kapamilatan ng Jesus ay anak mo. Bustan mong iya, ing maging sulu, ring biyemi, ngenit, manggaman king alang-angga. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakoting kaya kayong daon, matampang matanggap arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan na sana ning Ginoo ing daon karing gamat mo, king ikapuri at ikadagay ning kayang lagyo. King kaya katang kasaplana at ing mabilog ng Santa Iglesia. Owig pa, tanggapan mo lareting ay ning kekang banal ay iglesia, elagintu mirat insenso, nunay ing sakripisyo at pamangan tatalakaranda, Yesu Kristong ginumi, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Ing ginuman at iliya ke kayo, At keka ang yat timurin, nayo ring pusuyo, makayat na ano king Ginoo. pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya. King aldoy ti bilalag mo, kapamilatan ng Kristo, ing alanganggamong tangka king kaligtasan. At pepakit me bilang ing sala ring sablang tao. Ngeni ing ligaya na sinlag busal mi, binayo me ing ketawan king alang-angga ng larawan. Ulinita kambering sablang koro ring anghel, at arkanghel, at ing kabilugan na kapulungan ka rin banwa, daralit mi ngalang tuknang dang kapurian keka, kabang aming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king aslag ding espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya keko, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumkokan iti. Iti iya ing kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kekay at para karing sablang tao, bangketa may patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, iting tinapi ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban miganapyo king lugod. Kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, i Florentino, ing kaya kaming Obispo, ding sablang pari, ading sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na dening ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Anting meto nga pamilyang tinipo ning Diyos ay igpatamu, kaya abe-abe tamo ngayon manalangin.
Kabus mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupanin kay kang pakalulu. Parati kang mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kay kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiye ko kaya kayo. Mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayana ning kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kaya kayo. At keka, ang timurin, At ngayon masayata ang idake king metong at metong ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kaya kayong po, peace be with you. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yato. Mapalad la ring mayaws magisulu, king apunaning kordero. Gino, ginoyak matampang tanggap keka, dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayat na ako. katawa ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. Oig pa, panimunan mo kami king kekang sala, saupan mo kaming makakilala kang Kristo, kaniting Eukaristiya, at tanggap kayang mitmong lugod, uling ginuya, ngenit, manggaman king alang angga. Amen. Puglo ko pong pasibayo para karing kekatang kapabaluan. Munang dili po, bukas, atin tamo pong misa, alas 6:30 na po ning abak, ban pagmasusyan tayo, ing kapiesta na, ning pangabinyag na ning Ginoo. Kanitaya po may kumpleto, ing panahuna ning Pasko. Uling kalupa na po ning sinabi ko, at lulang misteryo, ding pigugunaman at nanamnaman tamo, king panahuning Pasko. December 25, ing pamikatawa ng tao, ning anak ning Diyos, kapamilatan ning kayang pangabait, ngeni, Epipania, ing pangapakilala na, anting talapagligtas, ding sabla, at bukas, ing pangapakilala na, anting pakamala ng anak ning Igpa, at pagmasusyan tamo naman, ing umpisa na ning kayang misyon, kapamilatan ning kayang pangabinyag. Inya, atin tamo pong misa bukas, Aldo Lunes, alas 6:30 na po ning abak. Kukumbiran na ko pong tumagon. Makanyan mo naman po ng March 16, itang abak, atin tamo pong mass wedding o libreng kasalan king parokya. Deta pong epakinasal keng pisamban o kaya keng civil or both. So malyari ko pong makyabe kaniting mass wedding para karing detalye makibalo ko po kari Sister Darlene Alonso, ang po kang brother Ramon Alonso at ding kayabe daking Family and Life Ministry. Makanyan mo naman po, dakal pong dakala salamat, karing binyeyo king second collection para king programang bakal karing alang bakal. Kaya po king parokya, may kalikom tamong 64,209 pesos. 64,209 pesos. So, pong total, ibiya ko niya mo next week, uling atin pa pong migramit ka rin chapels. King Greenville po, may kalikom tamong 10,874 pesos. O dakal pong dakala salamat. Tino po kanyang bakal, detang sa saupan tamo. At king kasalukuyan po, at Chuyeng Cruzada, ing larawan ding Mindu, king Juliana Chapel, ang gaya po bukas, alas 6 na po ning bengi ing misa, kay bat po, milipat ya, king kubul ning Purok 2. Ang gaya pong January 10. At January 10 to 11, milipat siya po kaya king Purok 3. At January 11 to 13, king Purok 8. At January 13 to 17, king Greenville. Bang kanita po, balo yun, nung nukarin lading Mindu, para karetang bisang dumalo karela. Malyari ko pong munta, karing may sabing lugal. Dakal pong dakala salamat. Talakad ko pong yeni para king tauling bendisyon. Inginu manatiliya ke kayo. At keka antimurin, At mantabi ke kayo at karing ke kayong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ing igpa at ing anak at ing banal espiritu. Amen. Apag masusyantane, ing banal a misa, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat king Diyos. Maya payabak po, kaya kayo nga